Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. UMLA bat MDC jong kamau hati constituency uba Charles Marngar haka arpulai trik uluber arhazar apulai ula IT da kajingtho how chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan da ka bakentu ya ka council bakanya kren baki borsen shar jong ka Karbi Anglong Autonomous Council halor kajing ai bor ki Rio Shimet ban krong khajana hadu khatsan hajar tingka naki kali kit sensar jong kinong rep ki basa hakishnong khaput jong ka Meghalaya bat Assam ki ba hap haka Thain block 2 Karkung majinga thu jong ba Charles Marngar ha ka jinga kram bikla patai khubor ulong baki brio ki bala aibo da ka Karbi Anglong Autonomous Council kila krom khajana pratengka shikilo ya usinsar bat ha ba khenlang kala poi hadu khatsan hajar tingka shikali Mahindra pick up kat hadu bakala bu jing e yakinong rap jong ka Thain block 2 ka badang hap hapo ka Mauhati constituency Hakabaya day bakaniu ba Charles ulai thu ba uba titos ulakular ba unsaya kren mardor ba chief executive member jongka Karbi Anglong Autonomous Council man pinsangya no mardor yakani ka jingkrong khajana nakinong rep hakani ka than Thank you. Ka jingi kenduk jonga bat chief executive member dan boram jongka Khasi Hills Autonomous District Council mata kesini. Kalau halor ke wei ke pang, berkata ke pang gede, kedon ke wei ke jingi kenduk jong kinong rap jong kinong song snong jong ka Thain block 2 ke jongi. Kiba kentup igi babun klik snong. Bat kata ke jing ya tengku ke jing ke bagi mat ki kendo kadai ke bede bat ke jing lum khajana jong ke Karbi Anglong Autonomous Council lengba ke Forest Department bat kalabu iki breu jongka ki bede ki private collectors haki santli ki gates hapo kini ki border area ke jongi Kumansia tu ipi kita ki gates ki dan kawai hakasnong jatalong kawai ke dan hakasnong madan umwang kawai ke dan hakasnong sabuda kawai ke dan hakasnong umlaper bat kawai pat ke dan hakasnong mosai tiang kini ki santli ki gates hakaba kilabu tang na kubenta ban krong khajana ya usinsar bat hakarisip kabaki kita ki private collectors ki ong jaharu mahaldar kemudian kini ki gate ki babu baik ki balong spesifik ban krong ngam tau sensar te ha ka jing dai ba kani ki jing krong khajana ka jong ka out Karbi Anglong Autonomous Council kala kta shibun ya ki nong rap ki ba ki jongi ki badan hak te ka dong ka than ya kwa bani thu ipi ni ba ngalai thu yi CM ba ka jing krong khajana ka jong ki kalong hakador pratengka shikilo sensar Pratengka shikilo sensar lada piken kelum. Hakashi Mahindra pick up kawai ke Mahindra pick up kawai ke kali pick up. Lakum noru kata ke baik khajana akan poi lakum noru khatsan hajar kawai ka Mahindra pick up. Dikane gede ke jing ke baki nong rep jongi kili kendo pi kane gede ke por ke season. Ha ke baki nong rep ke jongi kila yo bandi ya menu sensar jongi. Bat ki babon na kinong song ki jongi hakate ga dong ka than kidai kinong rap sensar lada kidi yo sensar menta kila yo ban psa ya ga ying kasem ban penbiang yi jindon kam ki jongi na ka benta kini ki banai ki brangsa jong ne kesnam ban psa ki kon ki kti ban pha school ki kon ki kti nam ta ki jindon kam ki jongi te kani ka jingle jong ka Karbi Anglong Autonomous Council kala bu shisha ya ki jing ya kinong rep jongi gede halor kene kinong rem ngalawan ban mare ban hadin malayo jingtip na kesenjuk dong kirang basnong ban hadin badala dehi ngala phone ya kinong rep ki bodon hak te gadong kathan ngala in personally ngala interact baki ngalap bagade ki jing shisha baga jing krong khajana yu sensar kalong shisha kum bangala batai pi shman ya kene gopor ke jing kendu jonga ba CM kalong ban kerpadi ba itu kelar lem ia kena ke bentah dengan sultanat bah ke jingi kendo bat i bentan ila ong yang ba
Insa aino mardor hi ke jingtho show CM jong ke Karbi Anglong Autonomous Council. But ha ke juga poru nakaliang ke Forest ke jongi nang ni ke Forest Department jong ke District Council ke jongi nang ni. CM jongi un sapha no mardor hi ki officer ke jongi. Ban lek ban pek ban kemi ban lek ban tuklar. Ia kena ke jengle jong ke Karbi Anglong Autonomous Council. Dia kata ke dia kedau ke bapelong yang abangan wana kena kepor banyu kendu UCM nomor sukya sikate ya ya ke jingi kendu ke jing mat jing jong kinong rap ke jongi mdai tang ha kene ke senam mdai ngala jukren ru i kene hadis council hagi senam ki lalai nam ta ke jing jong kinong rap ke jongi ke jing wan bu jong ka Autonomous Council Karbi Anglong ye ki gates lang bagi forest gates ki jong ki kene kala bu ke jing sisa ye kinong rap ki jongi te nakaliang ke jonga ngapen remjur ya kejingle jongka Karbi Anglong Autonomous Council kabala kata sisa ya kinong rap jongi ban nakaliang jongaru lang ba kene kubor ngapa ke kubor yang bau CM jongi ba ke District Council ke jongi kan simkia halor kene bani rablam ya kinong rap ki parado ki persnam ke jongi ki basong ki basa ha kene gedong bulatan ke jongi kene ke jinglum khajana kelas sedang nado bangi sedang bandi sensar ting komola ong ipi kene gede ka ayom ngadu upnai ngadu sedang jong ni upnai mat si kajing disensar kalaya chkhma bat ngayo iba kat banang mi gisi ni iba kata kajing krong kachanaru ngai iba kala anang long perking ba ikin ora kajong bandi hapo ke jala kajong nasam ndai nasam ikit yo sensar na di blok tu ngomong asam kepada ke disputed area kisnong kaput bat ka asam ki bahap apo ka right nong tung khairim section ni kisnong ki basha krong khajana barukan ki dei hi ki bahap apo ka disputed ki dei ke jinya ka jah kaput pi sakawai ngakwa banong ni kini ke jingle jongka Karbi Anglong Autonomous Council kapen iru ya kawai ke benda baka yurat kam khin snap ya ke sokar jala ke jong ya ke District Council ke jong kene ke jingle jom kene ka Karbi Anglong Autonomous Council kapen i baka le dan bor ya ki breu ke jong ki bosong hagitei ki jaka ngamla ban ong thik kat notro kala bandai kat no ko noru ndai lada gadai kat no ko noru kan katahi ya ke jingrap jong i ban squab ni thu ipi haba ki ket kim ket kendian kim ket tang si lesema tang si lam nong tang san pho le si spa kilo re haba ki ket amor pa kinong rap jong i ubadan tang si spa kilo ru ki pelum lang si jaka ban ket lah ko ke kali banwan ket banwan di sio ane ka nong do jaka ki bon penhap yo to sensar i joki hakini kisnong hita ko molong ipi kemandan umang ke jatelong ke sabuda ke umlabar kini baru ki de disputed iki penia ko yang te tat mana kalian ke jongi tengim dan ko we ke gitu kalian jongka District Council jongi ban kalian jongka state government ke jongi ngim dan lega de bitang ki gates ki bana po ka Karbi Anglong Autonomous Council i magkumbangi latip baro bau usun sarum de su umar klau usun sar mentau la de agricultural produce hakaba ngim pengat su kano ka gendon ban krong no sensar kumba barok ngila yatim mah